Welcome to Brackenfell High School. If you like academics, sports, culture, or even technology, this is the school for you. Brackenfell is more than a school, it's where your future begins. Hier by Hoërskool Brackenfell is ons almal een groot familie. Ons is regtig 'n skool met hart. Elkeen van ons mense maak vir ons saak en hier is soveel geleenthede vir elkeen om hulle talente uit te leef. Almal is hierso deel van hierdie skool se visie en ongelooflike nalatenskap. Today, we're giving you an all-access pass to see what makes us the heartbeat of this community. Our vision is simple, to create a balanced environment where every student can excel. We aren't just teaching subjects, we are building character. Dit is regtig vir ons belangrik om al ons leerders holisties te ontwikkel en voor te berei vir die uitdagings van die wêreld na skool. Our mission is to provide quality education rooted in values. Our goal? To ensure that when you walk out of these gates after 5 years, you're ready to take on the world with confidence and integrity. We have a heartbeat for excellence. Altiora Spero beteken om altyd hoër te streef. Hoe vervelig sou dit wees as ons perfek was nie? Geen skool is perfek nie. Maar ons streef daarna om te verbeter, te leer uit foute van die verlede en altyd ons beste te gee. Dit maak die reis opwindend, want daar is altyd iets om voor te werk of om na te streef. Academic excellence is our foundation. From the sciences to the arts, our results speak for themselves, but we go beyond the traditional. Our EGD department, where precision meets creativity, or our robotics team, where we are coding the future today. Ons het selfs ons eie weerstasie. Ons is baanbrekers op hierdie gebied en een van die min skole wat hiermee kan spog. The weather station gives our students real-world data and a unique edge in environmental sciences. At Brackenfell, we embrace the fourth industrial revolution head-on. Passion doesn't stop in the classroom. On the field, we play with heart. Whether it's the roar of the crowd at a big match or the discipline on the courts, our sports program is about teamwork and grit. Ons skool is ook die enigste skool in die Weskaap wat sportwetenskap as 'n vak aanbied, as 'n keusevak vanaf graad 10. Dit gee ons kinders beslis 'n voorsprong wat sport as 'n beroep na skool oorweeg. And for the soul, our culture department is thriving. From our excellent choir to the breathtaking drama productions, there is a stage here for everyone to shine. Academics, culture, sport, and cutting-edge technology. That is the Brackenfell way. We are rich in spirit and rich in heart. Hoërskool Brackenfell is die skool met 'n hart vir die gemeenskap in die gemeenskap. Ons is regtig 'n skool waar jy welkom voel en waar ons jou omarm. Hierso werk ons saam, ons lag saam, ons huil saam, net soos 'n regte familie. En in hierdie familie voel ons elkeen van ons mense is belangrik. Ons leerders, ons personeel, ons gemeenskap en ons ouers.